Барлык галемләрне юктан бар итеп, тәрбияләп, адәм балаларын иксез-чиксез ризыклар белән ризыкландырып, тәрбияләп торучы Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә чын күңелләребездән әйткән хамд сәнәләребез, мактауларыбыз булып торса иде. Сөекле пәйгамбәребезгә, Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә, юлбашчыбызга, җитәкчебезгә, укытучыбызга күңел төрләреннән чыккан салаватларыбыз һәм сәламнәребез ирешеп торса иде. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә һәр барчаларыбызга да шушы ишеткән вагазларыбыз белән вагазланучылардан булып, тормышларыбызда кулланып яшәүләрне насип кылса иде һәм шушы җөмләдән кылса иде. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә Фуркан сүрәсендә: "Валлазина иза зуккиру биаяти раббихим лам яхирру алейха сумма ва умяна." Менә бу аят җәмәгать бөтенебезгә дә зур гыйбрәт булып тора. Ул мөэмин мөселманнар кемнәр? Ниндиләр алар ди? Әгәр дә аларга Аллаһның сүзләре искә төшерелде икән, менә Аллаһ Тәгалә шулай кушкан дип. Яки Аллаһ Тәгалә шул әйбердән тыйган дип әйтелсә, зуккиру, ягъни әле ул оныткан була, белми яки белми, яки оныткан була. Анырга исенә төшерәләр шушыны. Зуккиру би аяти раббихим. Шул вакытта нәрсә ди? Лам яхирру алейха сумма ва умяна. Соңгыраулар шикелле ди, яки сукырлар шикелле йөрүләрен дәвам итмәсләр ди. Һәм ишетмәгән кебек, белмәгән кебек, күрмәгән кебек, аңламаган кебек. Лам яхирру алейха сумма ва умяна. Ул кисәтүләрдән соң ди. Ул насихатләрдән соң алар вагазланырлар ди шушы Аллаһ сүзләре белән. Һәм шушыларны тормышларында кулланырлар ди. Шуңа күрә җәмәгать, менә бу аят кисәтү булып тора. Аллаһ Тәгалә сыйфатлап бирә кемнәр алар мөселманнар. Бу Фуркан сүрәсендә ул әлбәттә күп сыйфатлар бирә. Менә шушы иң мөһим аят менә бу. Әгәр дә искә төшерелде икән, әгәр дә Аллаһ Тәгаләнең сүзе искә алынды икән, бу әйбердән тыйган дип әйтелде икән, яки бу әйберне эшләргә кушкан дип әйтелде икән, алар аны ди, ярар. Аннары әле гомер узмаган. Өлгербез әле димиләр ди. Лам яхирру алейха сумма ва умяна. Менә бу җәмәгать мөэмин мөселманнарның сыйфаты һәм менә бу иманның мөэмин мөселманның иманының билгесе, Аллаһка ышануның билгесе. Менә җәмәгать без үткән җомгада ашыгырга ярамаганлык хакында сөйләгән идек. Ашыгырга ярамый. Бер әйбердә дә, чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әл-аҗалату минәш-шайтан диде. Ашыгу шайтан эшләреннән ди. Ашыгып сүз сөйләмәскә, ашыгып фикер йөртмәскә, ашыгып хөкем итмәскә, ашыгып йөрмәскә, уйлап эшләргә. Ягъни бөтенесен. Әл-аҗалату минәш-шайтан. Һәм бу теге сахабәгә Аллаһ Тәгалә синдә булган ике әйберне ярата ди. Берсе ди йомшаклык уйлап эш итә белү, һәм икенчесе ди шушы сахабәгә әкертенлек, ягъни уйлап эшләү, акрынлык ди. Ләкин җәмәгать кайбер эшләрдә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм ашыгырга куша, һәм Аллаһ Тәгалә дә әйтә ашыгыгыз ди Коръәндә. Мәсәлән, саригу тизләнегез ди. Сүлпәнләнмәгез ди. Саригу кайчан? Саригу илә мәгъфират мин раббикум. Ашыгыгыз нәрсәгә? Мәгъфират. Аллаһ Тәгалә сезне гафу итсен дип ашыгыгыз ди. Аллаһ Тәгалә гафу итсен өчен ул гафу итә торган эшләрне эшләргә ашыгыгыз ди. Саригу илә мәгъфират мин раббикум ва җаннah. Һәм җәннәткә ашыгыгыз ди. Күрәсез, җәннәткә ашыгыгыз. Ягъни җәннәткә кертә торган изге гамәлләрне кылырга ашыгыгыз ди. Аллаһ Тәгалә әйтә.
Ekirin yerigiz deymi? Namazga kilgen vakitte aşıkmaska kuşsa da, lekin namazның vakiti kirgeç aşıgırga kuşa. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sıraylar, in hayırlı gamel nindi gamel? As-salatu gala vaktiha. Namazның di vakiti kirgenden soň oku. Kay bir kişi namazın vakiti kirede, eli bit vakit bar. Mesela ikindi vakiti kirede, eli bit kıyaş bayırga bit eli tağın falan hal vakit bardı. Yok cemaat, mümin, müslüman vakiti kirgenni mümkün bulsa cemaat, mümkün bulsa, eğer anı beylep koymagan bulsalar, Allah saklasın türmede bulmasa, yeki şuşunday türlü haletler bul elbette. Ol namazның vakitini kütüp ala da mine namaz vakiti jitti deyip hem okuy. Mine cemaat bir kabir taşına yoluqtım. Kabir taşına elbette yazı makruh, yaram itirganay bir. Lekin nindidir indi ziratta yürgen vakitta iski burungu bir kabir taşına yoluqqan edim. Şuşu kabir taşında yazılgan garip harfleri bilingine tügül, garip tilinde ol hadis tügül elbette. Lekin mağnesi 100% dürüst. Alıngan ayetlerden, alıngan sahih bulgan hadislerden. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgan hadislerden alıngan. Gaccilu bit tevbeti qablel maut degen. Ve gaccilu bis salati qablel fevt degen. Rifma bilen, şiir yollar bilen yazılgan. Aşıgıgız tövbe kılırga. Hatalarınızdan, günahlarınızdan tövbe kılırga aşıgıgız dey. Kişi günah ekenligin bile de, yarar min mını 40 yaşga jitkeç tövbe kılırmın deyip eytip koya. Hata fikir. 50 yaşga jitkeç tövbe kılırmın dey, meselen isirtkişten. Eki başka birden, zinadan bulsun, başka birden bulsun. Mine şu vakit kelip jiter de, min tövbe kılam, bitti 40 kisem de tuktayım dey. Hata. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşıgıgız dey tövbege dey. Sen kon bilesin 40'ga jitkenini de 50'ge jitkenini, yeki 60'ga jitkenini. Sen tövbesiz ölüp gitesin. Allah Teala ayta: "Ve tubu ilallahi cemi'an eyyuhel mu'minun la'allakum tuflihun." Ey mümin müslümanlar, barıgız da tövbe etiniz Allah'a dey. Aşıgıp tövbege keligiz dey. Şayet kıtılırsız, bäxitli bulursiz dey. Tövbe kılırga kerek. Peygamber hatta sen min tövbe kılırga nindi günah işledim sen öyle deme cemaat. Peygamberimiz nindi günah işlegen. Lakin 100 tapkır gününe tövbe istiğfar kılam dey. Estağfirullah ve etubu ileyhi deyip aytıp 100 tapkır dey. Günahsız bende yok. Tövbe kılırga gel. Tövbe. Belki sen bugün yatırsın da yıklarga, yatırsın da senin ecelin jitken bolar anda. Ölüm feriştesine Allah Teala emir bile bar falan oğlunun canın barıp al. Vakti jitti. Tokta yıkıdan uyansın indi demi o. Indi anın canı yartıla şıkkan indi. Allah Teala ite ülgen vakiti kızda canı kızını alam demi mi? 2 tapkır ite Kur'an'da. Hem canını kire koytar mı? Bitti. Esin tövbe kılmagan. Esinin eli namazın okumeşi yatkan kiçe. Arıdım degensin de yatıp yuklagansın. Bugün arıdım indi yarar indi irtege okurman deysin. Anlatıp tügül cemaat. Maksus yarar bugün okumimin dedi. Kabir taşında haccilu bis salati aşıgıgız namazga dey. Aşıgıgız namazga vakıtı çıkıp gitkençige hatledi. Vakıtı çıkıp gittiken bitti. Sen onu kiri kaytar almıyorsun. Elbette sen onu okurga tiyiş. Lakin onun için sevap bulmuyorsun, ecir bulmay. Eğer anını oltup yıkılmagan bulsan, operasyon sisteminde yatmagan bulsan birer koya. Mene şol vakitta senin üstünden düşe. Lakin sen cemaat namazını kaldırdın. Vakıta kirdi, hemen kütüp durasın. Anlarsın yarar indi, vakıtı uzdu indi, çıktı indi, bitti indi. Yarar. Allah Teala gafu itererli dey. Gafur Rahim.
Gajjilu bis salati cemaat isibizde kaldırığa kirek. Bu kabir taşında yazgan söz bu. Ol cemaat bitinde g'ilimli kişi bulgan. Ol indi başkalar da anın kabirin ziyaret kılarga kilgen vakitta okusunlar da gibretlensinler degen bitinde ol cemaat. Gajjilu bis salati qablal faut. Vakti çıkkançaga kadar namazını okurga aşık. Aşık di, aşık. Gajjilu bit tevbeti qablal maut. Ölümün kilip jitkinçege hatlı di, mene miňa kilip jitken kebek di. Tövbe kılırga aşık di. Şoň köre jemaat mene bu eýbirlerde aşıgu. Iň kerekli eýbirler mene bular. Buruçyňny türlerge aşık. Buruçyňny türlerge aşık. Mene ölüm bilen beýli. Buruçlu ölmeýi diseler de jemaat ölesiň barbyr. Buruçlu kiliş yaşama. Eger de sen buruçyň bar eken kişige, koýandyr kimdendir algan, buruçka alyrga ýaram etýär, buruçka algan tölew niýeti bilen. Lekin okçaň barlyka kildi hazır, töleýe alasyň. Jemaat köp kişiniň problemisi. Buruçka algan kirek vakitda. Hazır akçası var, lekin buruçyn koytarga aşıkmy. Tege kişi şaltıratsa trubkasını almay başlay cemaat. Trubkasını almay. Köre isemi çıga bitinde falan kişi şaltırata. Nik almysın? Diyeler anırga. Bilen men anyň nersege şaltıratganyndy. Koytarırga tilemi cemaat. Bu zulüm eti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ete matlul ganiyyi zulmun. Boy kişinin de buruçka algan, lekin ol hazır bayıp gitken, lekin buruçın koytarırga aşıkmy. Buruçın koytaruny haman suzup yaşagan kişinin buruçın koytarmawy ol zulüm, rencitü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vakitinde bir kişini getireler. Cenaza okurga. Yuğulgan, kefirlengen getire. Peygamberimizni çakıralar. Peygamberimiz çıkıp basa cenaza okurga. Kırtkına bırıla da borçlara yok mu deyip sırayı. Eyteler 2 dinar borçu var. 2 dinar. 2 altın. 2 dinar. Peygamberimiz gitip bara sallu ala sahibikum de. Kardeşinizge okuguz de cenazanı de. Gitip bara okumay. Nerse için cemaat? Çünkü inne nefsel mu'min mugallaqatun bideynihi hatta yuqda anhu de Peygamberimiz eýti sallallahu aleyhi ve sellem. Bir mu'min müslümanның da de jany de irikке jiberilmedi, ýagny de elenip koýulady, ýagny eýtik beýlenip koýula, naruşnik girgen şekilde. Ol de taşawlangan, ol beýlengendi, ýagny onarga de rahatlyk ýokdy, burçyn tüleginçige hatlady. Şahit turunda sıraylar, şahit, muçnik, ýagny Allah yolunda suğuşup ölgen bitinde ol. Şahit. Top-toru cennetke kire turgan. Onun cemaat kiyimi saldırılmay. Ol yuwulmay şahit, yuwulmay. Jinaza okylmay, hem kümeler şuşulay. Çünkü ölgen dip etmegiz diye Peygamberimiz Allah Teala ite, ölgen dip etmegiz diye, onlar tirilerdi. Bütün nerse gafu itile şahitnin, bütün nerse. Birinci tamgan konu bilendi. Gafu itile, buruşu gafu itilmedi. Buruşu gafu itilmedi. Allah Teala bütün nerseni gafu ite. Lakinnik buruşunu gafu itmey. Çünkü buruç ol Allah Teala karşındağı buruç tügül. Sen onu kişiden algan. Tege kişinin bahilligi kirek. Şol vakitta Ebu Qatada degen sahabe radıyallahu anhu ey Allah ilçesi
onun tülenmegen, onun üstünde bulgan burçun, 2 dinar burçun min üz üstüme alam di. Eyrar alasın mı? Alam. Kile Peygamberimizde Allahu Ekber cenazanı okuy. Şundan soň ikinci günne Ebu Katade'den soruy Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nerse tege 2 dinar bilendi. Unutkan bulgan. Ebu Katade, eli tülerge, üstüme alam dedi bitindi. Ol bit, kiçegine öldü biteledi. Kiçegine kümdükti. Ebu Katade'ydi. Bar, yani tüle, sen üstüne aldın. Tülep kilgenden soň tüledim di Peygamberimiz eýte sallallahu aleyhi ve sellem. Tüledim digenden soň Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eýte, mene hazır di, onun di teni di suwundy di. Gazaptan hazır onun teni suwundy di. Şoň köre jemaat, mene aşık. Koy bir kişi cemaat aşık mygına tügel, okçası var, lekin ol kıybatlı ibirler ala. Buruçu var, buruçu tülenmegen. Ol yaňa maşina ala. Ol koyadır kite yal iterge. Temni aşıy. Yok cemaat, senin hakkın yok aşarga, andy temli riziklar. Buruçun var bit senin. Yal iterge de barıga senin hakkın yok bir koyada. Buruçuňy tüle. Mene cemaat, bu Peygamberimizin emri cemaat. Buruçny tülerge aşagırga kerek. Lekin cemaat, eger de bir kişi buruçka aldı eken, buruçka algandan soň niyeti var, muny tülerge degen. Allah Teala onlarga tölewini nasip etedi. Eger de biri buruçun koytarmaska dip eýtipdi alsady, Allah Teala onun di malynyň bereketini alıp di halak etedi. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih hadisi. Eger de şuşunday halde ölüp gitse işe harap. Eger de cemaat indi kişi tülerge dip biri. Hem munyň haman maly yok. Tülerge yok. Hem şuşa halde ölüp gitsenerse, biz bu uçrakta kullanabız ayetini la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Çünkü Allah Teala bile kişi jitemi tülerge yok mu? Mine şol vakıtta cemaat Allah Teala'nın gazaptan kıtkara. Çünkü Allah Teala kişi jitmegen işini yüklemimdi. Kişi jite almagan işini işley almaganı için gazaplamimdi. Lekin cemaat onun buruçu barlygyn bilgenden soň onun tuganlary tülerge tiýişler. Eger de tuganlary arasında tülerlik kişi ýok eken, fakirler bitinisi meselen. Onu indi şuşu jirlikde ýaşawçy birer bayrak mindi mümin musulman öz üstüne alırga tiýişli bolar. Gazaptan kutkarar üçin. Cemaat aşaga turgan ebirler var. Kızıňny kiýewge berýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eger de kızıgız iri şu yaşına jitdiken, eger onu birerse kilip sıradiken di, hem ol kişinin siz dininden. Namaz okuyma kişi. Yigit kilgen kızıň sırarga. Namaz okuysun birinci sıraw. Namaz okuyma bar kit. Namazga baskaç gelirsin. Baxitsiz itesim kelmi. Namazga bas. Sıray cemaat. Arak içmeysinmi? Yok, yaxşı. Yirmeysinmi? Gulay etmeysinmi? Yok, yaxşı. Temeke tartmysyň? Eýbet. Andy-mende uğurı tögülme, qorak tögülme? Eýbet, yaxşı. Namaz turunda sıramy. Iň zor günah turunda sıramy. Eger kilgen eken namaz okuy, dinli, hılka eýbet, fezewwijuhu di, ilendiregiz di. Ýogsa di, eger de şolay işlemesegiz di, ýer ýüzünde buzuklyk taralaçak di. Nindi buzuklyk ekeni belgili. Çünki ol tabiat Allah Teala şolay tüzegen. Yok yolga kiterge mümkin. Haccilu, yani ilendiregiz. Kız turunda söz baramda, kızıgızny ilendiregiz di. Iri şu ýaşyna jetgeçdi. Konakny sylaw, konak kildi İbrahim aleyhisselam. Konaklar kile, kişi suretinde ferişteler ekenin bilmi,
Turib çaba gailesi yanına äzirler rizq. Üze çıga da bızauny soya da bızauny soyup gitire. Konaklar oturup tura. Karşılarına getirip koya cemaat. Mında aşık. Tiz bol, sikiriptir da aşık. Bu aşık o sünnet. Simiz bızauny soyup getirip koydu dedi. Fakarrabahu ileyhim faqala la ta'kulun kildi dedi. Karşılarına getirip koydu dedi. Yani ikinci bölmege çakırga da tugul hatta sünnet boyunca. Karşılarına getirip koy. Onları ni aşamysız diye eyte. Çünkü ferişteler aşamylar. Şundan korka, ni aşamagaç, nindi fikir bilen kildiler eken alar meňa diýip. Şundan soň eýtelerin biz feriştelerdi. Biz Lut kavmyn Kürşä awuldagy Lut peýgamberiniň kavmyn hala getirge kildikdi. Yani tüslü edemler bolgan, kişiler bolganga görä. Fahişlik kılganga görä. İbrahim aleyhisselam'nın jemaat gıybret. Gaýbir kişi konaga konaga kelgenden soň şey içesinmidi? Aşysyňmydy? Sen koy. Konak kelgen karşısına getirip koy. Peygamberi İbrahim aleyhisselam soramagan, aşysyňyz kelemi diýip. Karşılarına getirip koygan. Jemaat bu dürüs eýbir tugul. Gaýbir kişileriniň aşysyň kelemi, şey içesinmi? Mına aşysyňmy diýip soraw, karşısına getirip koy. Tilese aşy, tilemese yok. Mene bu jemaat bu indi konak sylaw turunda. Hem mene bu meselelerde aşygyrga kerek. Bu meselelerde aşygyrga. Allah subhanahu ve taala her barçalarımızın da işitkenlerimiz bilen vaazlanıcılardan hem amelde turmuşlarımızda kullanıcılardan nasip kılsaydı. Aqulu kavli hada ve estağfirullah ve lekum ve lisairil mu'minin.